talo fala o fionga le ofisi le pulenga le company vale le tato tunu una o fionga fo wo ma o foi le avano le radio samo mala o fionga nei tai au ya nei fesiri fo itu ina tu sai fo yo ni si tu langa e fia mana mlama e mo le tato o tunu mana la tu silafia mo mo na wana o fionga o le tu langa e tato va le ya la iti fa pe o le a va tu tau faise fainga fo ile ia ina ia fa le ia po le ale tu langa o ia sa noanga tu sa le mata ya faftai ila sungo ile nei tai mo le ava no ta felo e ima fa tan no im ta ko pe ona e sia fa fsili ya ava fo ile fa fonga nga ta tu no male mai lo mai mo mai ya o le tūlanga i wa le e fo e ave fa le foma fa le le o man faile mato kon karate mare company kanata ta o le Unity Aviation Canada Limited ave la mato va ai lo ele ave o malte mitas termine todo mato va ai le la fo ave mo le se va ai tasi e fa foma fa le ia po le fa un masina nei la tala fa un masina nei o le lo tar sanga ina se pe mita mal tato wa fa ngo pulengo vale civili po civil aviation authority ya o in fayona mai se fatanga na ave se va mai nei le la lo fatali se fatanga na tu langa le a o man sa un mai tu langa mo le les o va le kanata fo pe lima le fitu masina fa pe la ave se la time fa un masina ne lo no winga tau no mai po le fa se time no november po te sema fo ina ia tau no mai ia le o time yo le kisi masima tau sang fo ya ave la va tasi ale fa ga va ai lu fa ia pe ia malanga ile ba sa bomba tutuila pe o ina le tenen fa malanga ia tau no mai la le va mo boa ia na fo lo le ave le ba lo na ruai se po stain do februari po mati o le tau sang fo ia na fa ten tal fo le fo i mai le fa i un ole la ten fa i un lo afe malim lo afe lo so lima ia o tu langa na i tu langa le fa fo ina va ia tu sa o tai o fast fulu tolu tau sang ole si va ya tol sui va tau sang ole si va ya lo atuai la ia wo limas fu tau sang fa la na le o fo ave fa fo ale tau sang ina le malo mo se va fo we sui ele va na ya ele i ola se fo ngal tu langa le ele tu langa la vai tau le tau o le totongi fo yo tu langa ia le cost la o fionga o le tūlanga e tongi tātou pe o se soani le malo kanata ia faftai o le tūlanga le ai o le e fa tupe tātou toninga o le o fa wina mal fa le o fa ai tu so le e fo po le atele se tupe alu le fa wina mo va ai lo o le o se 5 miliona tala America ia pe tu sana por sufa miliona tala samo sufa su ton milion ia le lai fo le tam fai ni no nga tu pe mai nei tatu fal tu pe nei po le utos ia mai si fale no ai tu pe ia le o fa tala no ina tu langa le ai ona wo fai si si tuai ona mo mai ni tali tu langa le la mato fa tu peina se la fa tu peina el company se te misalo pe se miliona tala america mana o mie amatai ngalwe ya tu langa na le fo atu e o le va fo le e tau tu atu ai tau sanga i le mano o le suina o le va ale wali mas fulu le se tau va ale le laiti ala o fio o le tau le on mato ki tilo ia por fulu il fulu lua miliona tala america se fo fa tau na le o lo no nga po se me o le was full file was full lima tala miliona tala america
E le tūlanga foi lele o le sa uni tātou le fono. Ia o tasi lea rute e tūli mai tangata mai Amerika e Hawaii mai Amerika Samoa. E lava wa aia e lua awale o nanga I lea fo I taimini o. Ia, whaftai tonu e lava wa e uia sa toru amato wa asa iai. A sea wha o ngai ngal wa alon to. Te le ana tutu le wa alon toru I whale olo e whatau fo ina le mo se whafo se ion whale tonu le siwa. E pe te o whafo se ion to te len tangata whemalanga. Ai maa sa te masalo po le I was fulu 5% o le taimi e na le rua wa ai whaonga. O fionga I le ofisilo pulenga o tūlanga tā ua lava lea I le tiltilo fo I al tātou au whaasan laumal au tūstana. Pe sa langalanga il telo finangalo le tātou atunu uo ai tāla fo le tātou company wa lele. O le ase tūlanga wa ie le taimile nei ai mai se ai e o mai le malo fo le suia inga lea malawa fionga fo I pulenga. Ia o le ase tele o le ai tāla fo ie au la fo ila se tu ititi o wa ie le taimile nei. E whaftai o se fsita awa le fsili leo ana sa sile fia o malta tua tunu le tūlanga sa iei le company wa lele ma o le ma fuanga fo lea na laina na finangalo le whainga malo e tue wha fo I le wa lele tele o no le tele o ai tālafu. O ai tālafu o whatua o amata I le ia iulai o le lua fe lua sfulua. Tu se lau le amatanga na o tausanga fo e whai ui le ia iuni lua fe lua sfulua. Tu sa lai fa mongo o tālafu na iai le whai ungo le iuni lua sfulua o ma le 2 miliona. Ia, wan ia leita I le aso whai ungo iuni lua fe lua sfulua. I o pa umai lalo le. I lalo po le lua sfulu o wala titatu lua sfulu miliona. Ia pa umai lua sfulu o wala sfulu. Ile o watu lua sfulu. O taimi lal nei tatonu wa pe ele pe na sfulu ele o wate lalo sfulu miliona la tālafu la tonu pa o watu wai lalo. Te le al whai titi ala wai. O le tūlanga lai le tongina o le alawa e tongi el company valele. Ia sa au mai le fsosani el malo pe on sila fia na fsosani malo e to e tau aveina le ai tālafu le UTOS. Ia le hoi sa au mai le fsosani e 5 miliona fsosani ia I whai titi o ticket refund sa tangata ia le I whaongaina la to ticket si le taimi o COVID. Ia o le sia te lea o le stupe le na whaonga tupe company wa le sa whiorora tupe na maua mai ina o to e amatalia whimalanga ina ua te tala ia Borders. Ia au kuso le loa whilo sulu. Le na maua profiti al company le tausanga momboa le talu o foi mai. Loa whilo sulu I malefo I maua profiti taimi nei. Ia o tana noa mai lai profiti. E tau mai lau pulenga o iese profiti o tātiti atu al company. Ia, mole sila fia ma tauru mai ala e whamawanga nei whaingo le fulua tu sai o wamale. O wamale se lau miliona le ia le ngau whaapuputu. O wamale se lau miliona ngau whaapuputu nei teimina. Ia, o mai le as ia le lua sutolu ia na mawal profiti ia po umalola I lalo ile. Of profiti tu sa o lele I umona su ina su tus profiti ale o mo mato fa mo. Ia. Ele I fa maulia fa alo ia su tus ala fa solo ia su tus. O po lalo ile lalo I fo 5 miliona. After 1 year. Ia la temi nei ia te loa pau mai lalo po le lalo po le. Tau suma tupu miliona la po ia. O le foi na mau mat profiti tau sa la mau foi mat profiti tau sanga le. Se o lua tau sanga so le mau profiti ma tau sanga ia lua talo na o. E foi mai. O le ala o fai titia ai tala fole. Ale o fai titia ai tala. Tulanga le. I le tūlanga la lea lau fionga fau. E matai e toi o Samoa e toi maua se wa anele pei ona whaatangisia e toi tero le tātou tunu umei tei. E o le tūlanga leo lo i eise komiti sa
tongi fa pito el kapeneta foi e sila tulanga le se to e mau se fa tele ina im fa yana to mau pe e so ta inga ma atunu mau New Zealand me se New Zealand ma Australia lo nga lu e pe committee le te mine e le o se te milata mai mau el tulanga le o no le o le sila ma rola ye le o mana o to e uia le ala le awala le sa lu mo o fa to ro le o te to ai le awala le o le te to to tasia te mi o mata te o ina ta to e ngawa lo no ngai mana o mia se si awala pa wal te mi le ana le ia yo te mi le sa fai pa ngai ma le veche in Australia te mi al veche blue te mi na le sa le ngata sa le ele a fo ele fa le tonu so o le va le ia sa mo fo sa le tele super malo sa le mo isa mo ia dividends al malo mo mai fa nga pa ngana male vechen Australia le na fa ngol company o le vechen blue po le Polynesian blue ile tulanga la le fa ora ni tatu o mai tatu fianga inga mai si company va le tau fai tatu e o mai na ia fai ona mau le o nanga mo tatu tunu e fa tai tulanga le o mato fatal no mai si company va le Solomona ma fiti i se so tai nga fo ina le mau i mato penga pa anga le fa ngo le code sharing ma ti fa nga ina la to va le ai fa nga le code sa mo ai ele mai sa la le va New Zealand ma Samoa ia ma Australia fo in Samoa ate loi ole va pitu silion mana mi ole connectivity ole va le ma New Zealand ona ile o ye se fa ta vanga ile tai mine ole New Zealand le le o ani to nga ni tai ile officer wa le was it as a company o le company va le fo ile al tata o tunu o le se toi fa nang nang wa toi pe ona ia tulanga o masai tuanai o ani to nga la o fionga ni fo te mi le nga wenga me se fo yo tamo fa nga ina ia ma fai ona tani atu mana o ngol tata o tunu o nanga tau malanga inga ia fa tai po le fa si le tulanga le o te lo le polenga te le ta o tulanga tau insinia fa le o mo te le ni insinia va le ele fa ngo fio le mo insinia va le te mine o lo mato fa nga ina insinia mai fiti o le mai mo ia tu so le tama fiti le pule le pa nga insinia ta to mo no le ai ni te lo tama fa na usa mo o fa nga lo ngai fa fa ta fo ona atono lai fo ia tawatina o la to ai ngai fa fo ia le mo mai ia to lua tama fiti fa nga lo ngai ma to vai ngai insinia ia to langa na ia fa pe ai le ai ni le to tau sa ili ni sinsinia a le mo wa o tangata a palai mai o tangata na fa ma to fa nga lo ngai fa pe tal fa ngai ai se ko fo nga fo le al company fa to sino tongi si tia wa fo le au mai o alum fa na wi la tu ia fa tai o te lo ma wala va no na pe ele fatal no ino to wa o insinia mai fa fo e mo tino ai mana mi le tongi te pe tu la na e tu so o tanga tapito tongi le te le ai o lo e company o insinia vale ia no fa in town mo ia tu la na sa e o tongi ai fo ia ele ai ani si apalai mai ana apalai mai fanu e maua se sota ina pole a se fo ngai tong se stulanga fi sa mo e lo fionga o le fai o le tapo kala men le taia ia a tono e mau ni ava no fa afta e to ai tato no le lang so mai tato company va le o a mata o le ya le tu la tau tu pe vo na le va o nei tu ila eu le spo tu lang o ia o le ngaluenga le fale o ina tu sa o le fits food paseno la fa ngaluenga lo fa ngaluenga
fatino no ngaluenga ia mo valele malanga tu malanga mai faleo ngai to tele la fa ngalo fa ngalo ngai na ma se lo fo ise pol to su paseno ma to tu pe ma mo mai vai ngale a fit su pasene mo mai vale tu tu la mai ni o le tūranga whenene o tōi sili atu lau whionga fo. E tēne na whase ai na tunu I malanga fo ia tātou wa ai Amerika Samoa ai le ava tuala tauta. I o le tūranga na FMA fo isi e o atu wa ai ngau a le ava tuala tau atu. Ia, whaftai tūranga leo, whafsili tūranga leo, o no le whale tonu wa fo ina leo o le mamafa o le o nei whaangata le mamafa o tai ma pasi se tau na avel wa ia. O le telo te mele mautino wa le mamafa o tangata e malanga. Ia wa o le mesa wa tau sa tau mato tusia ia le mamafa o tangata te me pukai lato ia whale lave I usali ele sa o le whaamatanga lea o mai te me whaile puki. I whatua I lo mulmuli e mo mamafa le wa ia o na filifili pe ave ato pe ave tangata ia o te lea tangata fe mai sili pe ao mo la to e mulmuli ato la to atu Whaftai lau whiunga mo le ni whaitai a fo manuia ia ngā luenga fofuanga tatou company vale ia me se tofi lau whiunga tūla I mai taitai ina Samoa ia whaftai lau ia whaftai mo le no